السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Inawon iban niya magpanun-panun dendi hadunya labi aulana haadlaw kana mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia aun waktu bangayroon iban niya simu da asawa niya atawa bahay niya lumbang panun niya biyain sa kaula-ula bukun siya satisfied di hadunya biyasin sa kaula-ula amuin aun kulang dan di umat al-Islam in Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu niya piya panjari in panghunatu Adam alaihissalam halawm sin surga isa-isa niya dan di umat al-Islam dihilan siya sin Allah ta'ala iban amuna in asawa na ihawa sabab in manusia magkagunahan siya lumbang panun magkagunahan siya iban-iban na umat al-Islam aun din ang mga iban sin manusia marayaw aun din ang mga manusia makawakisab iban amuin iban makarihil kaniya kajuljanaan makarihil kaniya problema di hadunya labi aulana haadlaw kana umat al-Islam in agama beitaan kita nu sin Allah subhanahu wa ta'ala hatugod sinamuin maglumbang panun dahon mag-abay-abay dahon mag-agad-agad dahon amuin maglumbang panun di hadunya amunain mga sila tao marayaw beitaan kita sin Allah ta'ala insa rayaw-rayaw dahon maglumbang panun sin kita ni muslim mu'min amunain mga sila muttaqun amunain mga sila nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mayta
bangkaw na kabagay tao mangi, tao amuin nagdara sin akida bukun marayaw, nagdara sin piil palangay bukun marayaw, aun waktu makasingud kau kaniya, aun waktu makakawa kau sin style niya, aun waktu makahinang kau sin kakahinang sin siya. Nahadlaw ka na ummat al-Islam, inlumbang panun mo yaon, sumasa na asawa mo, sumasa na bagay mo, aun waktu bang siya wayroon ka buga pa Allah Ta'ala, mahinang mo bantah adlaw ka na. Haadlaw ka na, magsusunin ikaw ibansin ako, bang innabagay sin ikaw amo intao, wayroon ka buga pa Allah Ta'ala. Sambil in ikaw nakahinang na sin kakahinang niya, na aun waktu mag-blame na kamuha adlaw ka na. May ta po na hinang bagay, intao ini. Ang pamiyabaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawmaidin, ba'duhum li ba'din adu, illa al-muttaqin. Yariin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawmaidin, ba'duhum li ba'din adu, illa al-muttaqin. Na in magbabagay, haadlaw gana, amo indiya mo naglumbang panon, nag-agad-agad di hadunya, bukon siya tao marayaw, wayroon kabuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi awla na mang larak in akida niya, larak in uno, in manhaj niya, aw waktu makahinang kaulanggal sara di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi awla na in mga sila musyrik, labi awla na yung mga sila kafir, mangkaw na kabagay, sarta simingud kaw sin kakahinang sin sila na ummat al-Islam. Law sin Allah Ta'ala hadlaw gana, al-akhillau yawmaidin, ba'duhum li ba'din adu. Haadlaw yan, in magbabagay, bang bukun marayaw in bagay sinikaw, mahinang mo siya kuntara ummat al-Islam, mahinang mo siya ato, bang inanak mo wala mo na pinturo, aun waktu mahinang mo ato, bang inasawa mo wala mo na pinturo, haaga ba sin Allah Ta'ala, mahinang mo na siya ato, bang inbagay mo nakaagad kaw kaniya, wala kaw amoy nakapinturo kaniya, mahirang mo na siya ato. Buat malaingkan in mattan magbagay, amo na in mga silalong sin Allah Ta'ala, illal muttaqun, illal muttaqin. Amo na in mga sila taga kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo in uno in baita sin Allah Ta'ala, yaagad niya, uno in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaagad niya. Amo ini immatan nagmamabuga pa Allah Ta'ala, in muttaqin, amo na in mga sila miyamagad hasara sin Allah Ta'ala, nagtataat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ummat al-Islam, haadlaw gana, bangkaw na kabagay ha mga tao marayaw, mahinang mutuan, amuin bagay rin sa baadlaw gana, aun waktu makatabang pakay mo, aun waktu makatabang pakay mo, walaw pun bangkaw na kabagay tao mangi, na sumasa na mahinang musiat. Biyaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatungod sin magbagay-bagay magpanun-panon, hata umarayaw iwan sin ta umangi. Rawa Bukhari, rawal Bukhari wa Muslim min hadisi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mathalu jalisi salih wa jalisi su
kahamilil mis wa nafikil khir. Yantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in magmagay hata umarayaw iwan sinta umangi. Mamanus din ang mga kabataan in panun nila bukun taon nag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Naon waktu in kabataan in kaanakan sin kita makasibu na sin kakahinang sin bagay niya bangway ruun amuin panghati sin bagay niya. Nalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhantang sin amuin dumakaw maglingkod-lingkod hata usalih amuin tao nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iman dumakaw maglingkod-lingkod iman sinta umangi labi awla na larak in akida niya, larak in manhaj niya, wayroon kabuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inta umarayaw kahamilil mis. Biya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amu intao nagdara siya long niya lana mahamut. Lana mahamut. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in isab taulong niya mangi nabagay sin ikaw naramo naglingkod-lingkod biya sinuno nagdara siya sinuno amo na in lummi nagdara lummi. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inta umarayaw biya sin nagdarala na mahamot bangkaw long niya simuk hata o nagdara mahamot at wala na mahamot. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imma ay yahdiyaka sumasa na makakawa kau doon kanya uno kamumpaatan karayawan wa imma an tabta'a minhu ay sumasa na. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin makabikaw sindiarane ala na mahamut sumasa na long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imma an tajida minhu rihan tayyiba sumasa na long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makakawa kaulong niya kanya amuin hamut marayaw. Yantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inta umarayaw tao salih biya sin magdaragang lana mahamut hari na kaulong niya mami hat sadya kau umulin makakawa kaulong niya hamut doon kani bihan inhantang sin tao duma maglingkod-lingkod iwan sin mga tao amuin taga kabuga pa Allah ta'ala amuin mga sila kaulamaan amuin mga sila taga panghati hasara sin Allah ta'ala taga kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala na mamambog hasara sin Allah ta'ala miya mga dasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuyat in mga sila tao salih bangkaw naman kanila ini hama nga sila kaulamaan sin kita niyo sumasa natagon nila kau in ikaw long niya guru hadi na kau tawagon nila tuwan guru pag-addatan nila kau sarta in imangkan nila halang utok nila in ikaw ta umarayaw in ikaw tao nagbawamuha pa Allah ta'ala sabab in lumbang panunsin ikaw tao tagapanghati tao taga kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na mga sila as-salih amo na mga sila as-salihun amo ining umbang panunsin ikaw so rin di ummat al-Islam marayaw in sasabutan kaymo
walaupun lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nafikul kir, amin tao dumakaw maglingkod-lingkod, ha mga tao suo, tao mangi, biya sa pantulong ni amuin nafikul kir, amuin magpuput-put yaon. Nakita ko magsasasal utak, aun kayo pagbutangon nila in puddang pataasin kayo sarta aun maghuyop kaniya. Sumasa na huyopon nga sinsimot niya, sumasa na aun miya maghuyop paggindas-gindasan sinsiya. Na magpuligsik in kayo atawain buling. Nabihad tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw na kabakay sin taumangi. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nafikul kir imma ay yuhrika thiyabak. Bangkaw simuk mon kay kaniya hatao magsasasal magpuput-put utak yaon. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imma ay yuhrika thiyabak, sumasa na long niya masunog in badyo sin ikaw, hasabab sin puligsik sin kayo, atawa hasabab sin bulig niya ang kalumian ko. Wa imma antajida rihan khabitha, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw di man nagbagay-bagay, ha mga tao naghinang maksiat, sumasa na amuin magulal kaw inikaw taumangi, biya sinhantang sinapuput-put yaw, mangkaw simuk mo kaniya, lang sin Rasul magisiin badyo mo kapigsikan si kay, atawa lang niya makabakaw hamot malumi mabaho namang kaw na magay, ha mga magsisyabot tabi ayo, intawag kay mo malumi desa, misan pa kaw nagsasambahayang, aun waktu inggulalan kay mo adik, hangkan suway na to kitaon, banghisyo indahon na to magunay-unay di hadunya, hasupaya di na to mahinang ato adlaw kana na umat al-Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya pakitan, banghisyo indahon na to magbakay-bakay, hisyo indahon na to magunay-unay, suway na to lilingon banghisyo imbakayon na to, sabab bang kaw nakabakay taumangi 101% insabutan kay mabukon marayaw mangi desa. Rawa Tirmidhi fi sunanihi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalilu. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhamok usog long niya doon long ni haadat sin apanon niya, sin nabakay niya, bang inbakay niya mangi in siya mangi da in sasabutan kaniya, hangkan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kitaan niyo dungdungin niyo bang hisyo indahon mo maglumbang pan, bang hisyo indahon mo magunay-unay. Nakita ba hiya Abu Talib amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya musyrik, sumagawa ti matabang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakapanon siya pataw amuin mangi daysab. So rin di umat al-Islam hawak to hiya Abu Talib diatungan na sing kamatay
yaun na si Hanaja. Di matong matukan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta yaun doon in bagay niya. Bagay sin Abu Talib. Amo na hi Abu Jahal. Pagdatong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaun na Abu Jahal. Iban hi Abdullah ibn Abi Umayyah. Imiyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamaun niya sabab kalasahan niya. Timuto ko kaniya. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamaun niya. Ya ammi, kul la ilaha illallah. Pamung kaulong na yakaw amaun ko sing kalima la ilaha illallah. Amoy nin pamung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ammi kul kalima la ilaha illallah. Sumagawa wayruun kimabtang in Abu Talib. Kul kalima la ilaha illallah. Wayruun nakakabtang in Abu Talib. Ampas siya himing umatod-matto pabakay niya. Ya Abu Jahal. Iban hi Abdullah ibn Abi Umayyah. Ampas siya iyan. Ya kaulong ni Abu Talib. Tinggalan mo na lang niya in agama hi Abdul Muttalib. Tinggalan mo na lang in agama hi Abdul Muttalib. Amun agama sin ama niya. Himing naisab in Abu Talib para Rasul sallallahu alaihi wasallam, balikan naisab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamung kaulong na ya amaun ko sing kalima la ilaha illallah. Saksian takaw hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa himing naisab in Abu Talib pang sipak. Sambil na sadya di magpakading kamatay, wayroon siya nakapabong sing kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Diatungan siya sing kamatay, sabab mayta di siya mawaya sun sumabot sing kalimain. Nakabagay siya sin bagay bukod maraya. Amoy ni makabuwa. Bang kita makabagay sin tao bangi, aun waktu malapay kita sin kakahinang sinsiya. Aun waktu asal-asal na kita magsambahayang, di na kita sumambahayang. Asal-asal na kita magsambahayang ha masjid jamaah, aun waktu di na kita pa masjid. Aun waktu nagmamabuga ka pa Allah Ta'ala, aun waktu maigning kabuga mo pa Allah Ta'ala. Na ummat al-Islam, subay na dungdungan marayaw, bang hisyo indahon na to magunay-unay, bang hisyo indahon na to magbagay-bagay. Amo na in mga sila nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Amo rin in mga sila matan nagmamabuga pa Allah ta'ala. Amo na in mga sila nagmamabuga pa Allah ta'ala al-muttaqin. Hadlaw ka na pasilungun sin Allah Ta'ala indo magbagay hakarna sin Allah Ta'ala, hawayroon na si silungan lugaing buat malaingkan amura in silungan tiyataga masin Allah Ta'ala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dilli yawma la dilla illa dillu. Amuin pito sinip si manusia makasilong hasisilungan tiyataga masin Allah Ta'ala. Wayroon na silungan nugaing buat malingkan amurain silungan yaun tiyatagama sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga pito sinip. Hambok na rito amunain rajulani tahabba pillah. Amuin dua usog naglas sa hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala
nag-agad-agad sila hakar na sin Allah Ta'ala, inyari pasilungun sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, haadlaw gana wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas tamassaku bi kitabillahi wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas i'lamu anna Allah farada al-fara'id fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha. Ya ayyuhan nas i'lamu anna Allah amarana an nusalli ala nabiyyina qad bada'a bi nafsi qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.